Bengishilo ngaphambilini kokuthi kulenyanga le yamadiba sikule spirit semoral regeneration kuvuselela similo sibuka nje indvo letahlukahlukene lokumnanzi kokuthi lo msebenzi la wendako ufake ekhathi kakhulu icreativity ngala kulomkhakha weart kanti iart icishe nje ijulile kakhulu tositshela kabandi kokuthi uma ngabe sikhuluma ngeart nokuthi ibroad ngayiphi indlela njengoba ayi mentor baningi kakhulu abaceceshako baningi kakhulu njengoba ngisho nje la ude ne team yakhe bayamthwebula bamenda konke so I content creator so lenvo la yendako uyayiphila aphinze futhi abe audio visual content creator music creator ngala na kule business nje yemculo ianimator uma ngabe ubuka nje yabona labo Popeye nani tosichazela kabandi aspiring filmmaker so kuningi kakhulu so tositshela nokuthi sichumana naye njani uma ngabe ufuna kubona umsebenzi wakhe ubona njani angiwaye ukuthi ngimkhangisa ngemanga labamatiko bayadi ukuthi uma ngabe sikhuluma ngamuzi Mbungela ke Mashele the Mouses sithi aka also known as the Mouses sisuke sikhuluma ngabani sakwamukela kumsakho Ligwalagwala FM sawubona sezona I know siphilile thina athi kumnanzi kuba lokuthi sesigcine kudzala kumsakado kuba nema studio interview kumbe ma live guest so kuba mnanzi lokuthi sibukane buso nebuso manje sekwamukela ungabekelela mlaleli ekhaya ngiyabonga kakhulu sanibona nikubalaleli hayi siyabonga kakhulu kuba nathi kuyimadiba month so ngasichazela ne mina nje ngi-intrigue kakhulu uma ngabe ngithi ngibuka i-profile yakho yeah ati uke wakhuluma nemuntu ungathi nokuthi ucale kuphi ngenxa yokuthi kuningi lo labakwendako and bakubheka up baphinze futhi bakunisele naleti thelo lotibonako nawo umuntu so ungasitshela nje ngehistory ikakhulukazi ke kulomsebenzi lo wena ukuthi njengemntwana ngesikhathi ukukhula bekuyinto velele khona kumbe into lokuthi nawe uphinze futhi wahlangela nje wafaka le skill wadopa lapha nalapha kuyinto nebe ikhona ne sho ukuthi kwasathini ekhaya sidalwa ngibabe lo beka very artistic yeah so sidopha nje onke lama khono lesinawo kudluliselwe ecamka kulomuntu lomzali artistic ngayiphi indlela beka ichoir master okay aphinza umuntu uthanda umculo kakhulu sho ukuthi mina kungena kwami kulomkhakha wona lo uqale ngokuthi ngibe umuntu lotibhalelako ama journal entry ngitibhalela ebhukwini okay waya ngathi thola ngithi inkinga umuntu angathola leli bhuku lami sengibhale konke inkinga zami lapha okay so athi ngibe cryptic lento ngitibhale ngibhale ama positives aleti inkinga zami okay from lapho yaba into ukuthi angithi bathi ngama affirmations the more you repeat akuwo lento ibanjalo ngoba mlomo yadala sure so ngabe sengithatha lokho positive ngubhalile sengizama ukukwenda ukuthi kube into langikhona ukuthi repeatela sekuba ipoetry sekuba irap sekuba music so ngicale mina ngiperforming artist and okay then from lapho kwabese kuba nesidingo zokuthi naso wenda lo music wakho so package uthengisa njani nokuba design so music ne design or any form of art kuyahambisana ngalesi ati uma uthi so kahle wena ungilomuntu ukuthi njengoba usho ukuthi bobhala indvo takho phansi nedinkinga bese wabona ukuthi awufuni ukuthi bantu bangadele kungcono ke ngicile kakhulu kuma solutions so kahle vele ne business uma ngabe basicecesha bayasho ukuthi buki opportunity to provide ama solutions so kahle wena ube solution driven yakuba yeah sakade Ligwalagwala siyakhangisa masibuya siyachubeka ngingcico yethu naye ke Muzikayise Mashele kumsakado Ligwalagwala FM ungathumela na voice note ku 0656379958 kakhulu kade mangabe mhlawumbe khona lofuna kukusho kuye sikule spirit samadiba Khibika Natsi na Hlengiwe Sindane kuyolamla yona insimbi ya 3:00 yesithathu kumsakado wesive ngihamba naphumlane ukuthi indzaba temhlaba nesihambeli sami lomuhla Mbungela Mashele ngisotobe nguyeke mthunzo omuhle imentor abe audio visual content creator abe music creator uyasho ukuthi lenvo le bayithole kulomzala baba wakhe ngoba beka ichoir master choir director so umculo beka kuye naye wabona ukuthi atikuthini lenvo le kahle kahle genetic ila kithi ngaphakathi kwethu ithi nami ke ngikhona ngene kulomkhakha ngiphinze futhi
ngede khona lapha nalapha njengoba manje utiphethe une company yakhe The Mousist ungaya nje ku website utobasitshela kabandi ngayo ukuthi umthola kanjani ingayiphi indlela ngibonga kakhulu nje kungilinza ngema ads so njengoba bosa ngichazela ke le story kubaleke kanganani ngoba sikhuluma kakhulu lomuhla ukuthi investing in your craft li talent lodwa kwangazi ukuthi alisi enough man kubaleke kanganani ukuthi uma ngabe utalented uma ngabe unesiphiwo lesithide ukhona nawe lokuthi uthi equip ukhona nawe lokuthi ungetelele ngalokunye nema skills ngalomkhakha ke kumbe kule side le business kubaleke kakhulu angeke you can't stress logo enough yabo ngathi nje labanye abantu man bagcila kakhulu ngiyakuva bagcila kakhulu kuleli talent ikakhulu kade ku social media umuntu utongena athi mina ngitalented ekwendeni lokhu umuntu akhanyise maybe umculo wakhe kakhulu kade nine ke and producer music akhohle ukuthi kumele uregister kubosambro akhohle ukuthi kumele unakekele PR ne marketing so kufunza nani kubaleke kanganani ukuthi nawe ke unisele le talent lakho wende siciniseko sokuthi cha nani ngiyachubekela ke namphambili kufunza kubalekile kodwa kufunza kukabili no kunalokufunza lokuformal kwasesikolweni sekwana lokufunza ukuthi iinformation awuyisabi uhlala uyilambele uyifune noma ithola khona asengibekise nje example lelula uma unema data efonini singabutana sonke ukuthi data yakho liningi phela wendani yabo so kubalekile ukuthi uma umuntu ulambile for leyo into lofuna kuyifunza noma sekungasasima arts uyangena ku YouTube even na TikTok simbona abamthenze ngomahlaya uyangena uthole ama video la kufundisa thina so kubalekile kakhulu thini angade uma ngingasathi consider umuntu lomusha kodwa ngathi sengiyavalelisa kona sasibusha zakhe 35 akafiki sihleli khona so kubaleke kakhulu ukuthi uma umuntu nje lomusha ufuna lwadi noma sofunzile nemaphepha akho ugraduated wendini you'll be surprised at the thing lot uthola online leti ifundiswa ngalabanye and it's free information so mina ngisuka lapho I'm from the School of Hard Knocks angayifunzile lento lengendako ngifunzele engineering sure sesithi uyamanisa engineering nangala uyabona ukuthi kuhlukile kakhulu uqinisile muzi ngikhumbula namalume wami wangitshela wathi Hlengiwe kunemehluko emkhathini ngoku studysha nokulena studying and learning ku studysha ngiloku mhlawumbe labaniketa kona esikolweni nako konke kepha learning kuthatha udvance kancane lento futhi nikide isikhathi uyebo library njengoba usho semnise ama data ukuthi nawe ke ukhona lokukhula le industry lesikuyo ingalenye indlela July Mental Health Awareness Month le industry ine pressure angathi kumbe uke wa experience wahlangabetana ne creativity block ingqondo ijeme so mentally nawe angathi ubanjani utifaka kanjani ku efomini ukuthi unayekele nengqondo yakho nokuthi hayi ubone ukuthi okay la sekumele ukuthi manje ngitinakekele nje kakhulu kuze ukuthi ngikhona ukuchobekela phambili khona iqiniso ngicabanga ngibe nenhlanhla kakhulu ukuthi one ngibe nesekele bangani laba very supportive so bekuthi nalesikhathi ngisebenza mlungu ngithola unawo angathi malanga wafana bana lawo malanga la over khona ukuthi hey yabona angidiva kahle emoyeni nespirit sami nje sinjani kodwa bengithi nangibatshela labo bangani kungabi into yebo batongihleka baphinza bahleke nabo ekugcineni siyaphuma sicazululo ukuthi well lo khona ku control lo ngakhona ku control so more than anything kubalekile ukuthi especially nasi kuma creative space ngoba ukhumbule imood ya dictator ukuthi sebenza kanjani so nangabe ngithi thola ngiphasi lelo langa kude lenye kwakha lokho angeke ngikone ikhipha linyawo emsebenzini wami so kubalekile ukuthi noma kungasasingi labangani bakho but ube nebantu ama confidence akho lokhona ukuthi uphefumule nje ngoba once waphefumula lethu tini leti ngakuphathe kahle ufila lighter ingqondo ngalendlela sometimes islima ngayo into naso iphefumulile cabanga ukuthi uyisolve
njengoba ngibuka la ngiyabona i-website yakho themouses.co.za i-well packaged yathi i-well packaged so ngicela ungitshela nje usichazele kabanzi ukuthi ama-services ucishela khona engwaphi mina bengwadi kakhulu ngelama video ela short elebo wenda uma ngabe ushuthe emshado sesisoyasho ukuthi bekwende kanana kube kuhle so ungasichazela kabanzi kakhulu ukuthi ama-services uma ngabe ngithi the mouses yini lengayithola I think nyalo sesitukela izinga la sesi almost like a one stop shop konke kodwa ma services specialize kuwo kusase ngiphotography i-video i-graphic design kube i-2D animation kuphinze kube ma motion graphics something lensha lesi introduceile ngasikuzala i-live streaming sephinze sine in-house studio so recorder ma voice particularly for lama animations eswenda ukuthi ube nawuthola ama voice artist wa invite wa record so those are the key or the flagship services this swenda sure so motion graphics lama graphics ngithumele imove akho nje uyabona ukuthi good umsakazo Ligwalagwala FM 13 la sele ngakacwabi insimbi yesibili kumsakazo wesive enyoni yebukhosi esikhulumisana naye ke Muzi Mbungela aka the Mouses ngimashele futhi lo i-mentor i-audio visual content creator music creator animator sesikhuluma nge-filmmaking ngoba so yakhuphuka so siyabona ukuthi so produce content ungasitshela kabanje ke ngale content le yamane kakhulu ngala go film industry kuna 2 mini documentary series ngwa promoter currently one is called Hlengiwe which is named after it's a namesake yengoma lephume album yami ngikhiphe 2021 of the same name that features nomcebo zimbili waselikazi ejacula nomcebo uphiwe kakhulu so ngibe nenhlanhla ukuthi ngikhona na thola na teaspoon as well to be part of that song Weber Smith Sanele Mhlongo so ngibe nenhlanhla kakhulu kuthola laba forwards labo ngoba bonke ngikuhlukahlukana kwabo baphiwe uthi siphuni ngala kuma instrument bayawashaya so collaboration ngiyabona ngoba usebenzisana nabaningi bangalana eMpumalanga nema artists so sikhulume ngalo moya we collaboration because uma ngabe sikhuluma ngemoral regeneration ukuvuselela similo nako konke iart yasita manje uma ngabe abantu bahlangene ukuthi bagcile kakhulu kulokuhle so kubaleka kangakanani ukuthi sima artist lo moya lo muhle wokusebenzisana ukubambisana kakhulu ngalana esiphunzeni sethu uqhubekele phambili kubaleke ngani ngoba siyakhala man angeke ya kune gap kakhulu kunjalo kubaleke kakhulu mina ngiyo nje one of the reasons legcine ingcizelela ukuthi ngifune bafowethu labancane kimi ngibagroup amen sadly with bafowethu my peers lale ku for France la ngifisile ukuthi ngisebenzisane nawo sometimes you are utive ngathi ani cock level befana anibambisani lo munye idonsela le so angathi sisho ligojwa sesemanje so now thatha laba abancanyana uyakhona ukuthi uprevent one lama challenges lengidlule kuwo ngithola ngizama umaneuver kulomkhakha ngingedwa so bona nakufika tukumnyaka wami fanele njengoba ngisaba mentor la macecesha la ngkhona akufuneki babe na the same challenges ngibe nawo ngoba kubhlungu kubhlungu man so that is why the 2 mini series engwendako they are all surely collaborative nebafowethu labancane kimi khona nje lenginaye la studio Thando Magagula nglomunye wabo le79 isikhathi lesithe kakhulu so Hlengiwe sishutha nje nginaye and nalabanye bonzanga bakhe Hlengiwe ideally le series I celebrate bafowethu basekasi makasi hysterics so nako lokho kuqhamuke nangibuka ukuthi ngathi asi-celebrateani enough asi-congratulateani munakente lokuhle sifuna ukukhuluma ngaye nasende lokubi yabona so ifocus ke Hlengiwe bekunleyo ukuthi sidendela ama-celebrities wethu elokishini lethu
then digging deep angilesibili ke leyo ikhuluma ibukene netemasiko ma traditions tingolelo tethu phinze ibuke into leti ihambelana ne-identity yethu simanguni sibenguni Ithinguvise i-taste lapha ekhaya ikakhulukazi ke uyinkanyezi season 1 episode 1 kancane lethi nje kusi kancane bese uma ngabe sicetha ukuvisa i-taste wena utakutshela ke ama details nemininingwane ukuthi ungangena njani uyochumana nabo njani ingayiphi indlela nokuthi mangabe ufuna mhlawumbe umculo wakhe nakonke lamatasatasa ngako ne website utfola njani. That time house I think being group legend then kukhula kahle kahle ngiko kusihlukanise not ukuthi asavani namajini and like so it's not Joe this guy but Joe Symphonic like the guy don't fundisa everything so kwaba khona chance ukuthi this other ngithatha cricket majita beyangasa like head coach by esikolweni lomuya attended like life is not cool so I had to see when they saw the album Sure. All right. Ngize ngimoyitele so njengoba ngibona ne. Ngize ngijabule so lokuthi iculture ngiyambona Fatso lapha. Yabona nje ukuthi kula. Indlela engijabisako ukuthi kumsakazo weSilverGwalagwala FM sa DJ Khora Vosmanana. So when ama documentaries yabo so le indlela yokuthi akhiphe cishe amaqiniso ngemlandvo abantu labasilwela kakhulu emlonyeni yabo ahambe kule mindeni yabo nalabo labashiya so uma wena ucapture indlela nemandla kangaka iminyaka iyahamba kusasa uyoba sona 59 sifuna kubona ifootprint yakho loyishilo ukuthi udlale yipi inzima so kuyangijabulisa kakhulu so sithola njani content yakho sikusupporta njani music sidownloada njani sivisita njani bezivakashela njani ke likheli lakho kumbe website yakho. Okay. Laba buke my services zethu maybe to procure them from Iqindi. Then they can go to www.themouses.co.za. Laba buke lokubuka yena lama documentaries ngoba besixoxa noma bangaya ku Muzikayise Mashele Mbungela Facebook because that's where I normally update everything. Kune link le ngishare le ngivamisa kuyishare nje kuma post wami onke ngivala ngayo ngiyele umukhlika yona ikhomba yonke lo content. Ngihlikiwe nasengumsakazo weSilverGwalagwala FM sikufisela inhlanhla kakhulu uma ngabe sikhuluma ngeprofessionalism namlaleli na ungaya ku website yakhe utobona angifunje ukutshela amanga ngiyakhumbula na Magic Keys asho Thando athi yathi kuthini uma ngabe ngibuka umsebenzi wa The Mouses ngakwadi ngaye wachaza bona umuntu uma ngabe achaza ngesinye isikhathi awuyiboni sase ngayibona lento ku profiling uso lesikhathi ngalendlela upackage ngakhona iprofile ngicela utshele iartist lapha nokusibalekile abede ku formal services upackage umuntu umkhangisa ngalento lo yendako so iwebsite yakho ngabe si log on njani ku website sengiyayipinza njengoba bengisashilo it's www.themouses ngispele THEMOUS wasakile IS wasakile futhi T wa Timothy .co.za themouses.co.za ngibongela kakhulu so konke lapha uma ngabe bafuna ukubooka nako konke kukulandzela batothola yonke imininingwane ngithi mangabe bathe ngama services akho kumbe akhona ama email addresses naletinye izinto labangakuthinza khona bangangithinza phone indirect as well ku 082 6658 439 okay if bafisa ku email it is click lo spella click @themouses.co.za bana wena ngisho domain yakho konke hamba ke line ngibonga kakhulu kuwe ke buzi ngibonga kakhulu nakuwe Thando ungale ku production abakuboni kepha nje siyabonga kakhulu ukuthi nifile izinto okusakata ngimfisela inhlanhla kakhulu ngiqhubeke njalo nje ukhuphuke noma ngabe ngalesinye isikhathi kubonakala kwangazi ukuthi udvonsa wedwa uma ngabe mhlawumbe kulomkhakha lo ukuthi devela ama sacrifices akhona kuba buhlungu kepha ukuhamba kwesikhathi abantu batovisisa sehambile iminyaka ukuthi kahle bayenda lo kumuzi manje sesay
niyayibona le vision nive nelanga lelihle kakhulu ngiyabonga kakhulu ukufika izinto okusakada msakho beSigwalagwala FM ngibonga ntsini sisi nakanjani besikhulumisana naye Muzikayise Mashele aka the Mouse Sister. We add fuel to the fire by not having dingoto that feed the mind and nourish thoughts that free ingonvo. Our money's not ours, it leaves the hood by the hour. Compliments of the powers, Oppenheimers and the Powells.